Abu Said Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kim Allohga jana qiyomat kunini ishonsa, qo'nog'in siylasin deb 3 yo'l aytdi. Biri o Allohning elchisi, qo'noqni siylo qanday, qancha kun dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdi: 3 kun. Qo'noqandan keyinda ketpay qolsa, ağa tamoq beru sadaqa bo'ladi. Ma'lumot bulog'i Ahmad. Miqdam Abu Karima radhiyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: qaysi kishi bir qo'mda qo'noq bo'lib, biroq tongga chayin tamoqtanbasa, boshqacha aytganda qo'mani o'shol tuni siylabasa, qo'noq uyesining egin tushimidan jemalinan o'shol tunki qo'noqni ulushini almayınca ağa o'shol yerdagi musulmondan har biri jardam berisi mildet. Ma'lumot bulog'i Abu Davud. Tushundirma. Eğer qo'noqdan tamoq ashi jo'q bo'lib muhtoj bo'lsa, shunday qilinadi. Antkeni urmat sıygörü qo'noqdan aqısı. Abdullah bin Ubayd bin Umayr rahmatulloh alayhi aytadi: Jabir radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bir qancha sahobalari bilan maga keldi. Jabir radhiyallohu anhu sheriklerine nan menen uqsus qo'yib, "Jegile, men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan uqsus yaxshi tamoq tuğandары qo'noqlar kelsa, al uyunda bar nerseni dasturxonga qo'yib uyat deb sanasa, az deb sanaydi. Ağa ölüm bolsun. Alemi aldına qo'yilgan nerseni az, pas, uyat deb sanagan qo'noqturga daga ölüm bolsun. Dağı bir rivoyatda aldına qo'yilgan tamoqni tömön sanagandık kişinin jaman ekeninden jetişli xabar beredi. Ma'lumot bulog'i Ahmad. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: Allah Taala chuchkuruni yaxshi ko'radi, estuini jamon ko'radi. Eğer biringer chuchkurib alhamdulillah dese, anu uqqan har bir musulmon yarkamukallah deb javob berisi shart. Estu shayton jaqdan bo'ladi. Eğer istesenger anu güçüngör jetişince to'xtatqila. Sebebi sizlar istep jatganda shayton gülüp shildingdab turadi. Ma'lumot bulog'i Buxoriy. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: kim o'ruqchan birovdan xabar aluga, ziyoratga barsa, je musulmon bir tuğanına joluqsa, bir perişte sağa bereke bolsun, basqan qadamın bereke bolsun. Sen beyişteki jayыңды qurdun deb jariya salat. Ma'lumot bulog'i Tirmizi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan azat qilgan qulu Sauban radhiyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: kim bir o'ruqchandan xabar alsa, al beyishtin xurfasında jurgan bo'lib. O Allah'ın elchisi. Beyishtin xurfasi degan emne deşti? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jinalgan beyishtin mömölörü dedi. Ma'lumot bulog'i Muslim. Anas bin Malik radhiyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: kim daratni yaxshi alib, axirettin sovuna sıyılığına ümit kılıp, musulman bir tuğanından xabar alsa, tozuqton 70 harif alыстaydı. Sabit Banani rahmatulloh alayhi aytadi: men Anas radhiyallohu anhudan o Abu Hamza harif degeni emne deb suradım. Al 1 yıl dedi. Boshqacha aytganda 70 yıldık aralık alыс bo'ladi tozuqton. Ma'lumot bulog'i Abu Davud. Anas bin Malik radhiyallohu anhu aytadi: men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda bunday deb aytganын uqtum. Çındığında o'ruqchanды xabar algаны bargan kishi Allah'nın ırayımına bölönöt. O'ruqchan menen oltursa, ırayım anı büt qurchab alat. Anas radhiyallohu anhu aytdi: men o Allah'nın elchisi, bunday nerse o'ruqchanды xabar algan so kişige berilet eken. Alemi o'ruqchan qaçı deb suradım. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam anın günözü geçirilet dedi. Ma'lumot bulog'i Ahmad. Qab bin Malik radhiyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: kim o'ruqchandan xabar alsa, al ırayımga bölönöt. Anı menen den so'luq turab oltursa, ırayım anı menen bolot. Amr bin Huzm radhiyallohu anhunun rivoyatında o'ruqchanды xabar algаны bargan kishi bargan jerinden qaytib kelgençe Allah'nın ırayımında bolot. Ma'lumot bulog'i Tabarani. Ali radhiyallohu anhu rivoyat qiladi: men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bunday deb aytganын uqtum.
Ким эртең менен мусулман бир тууганын кабар алганы барса, ага 70.000 периште кечке чейин кечирим дубасын сурашат. Эгерде кечинде кабар алса, таң атканга чейин 70.000 периште кечирим дубасын сурашат жана ага бейиштен бир бак берилет. Маалымат булагы Тирмизи. Умар бин Хаттаб разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мага айтты: "Эгер сен оорукчандан кабар алсаң, андан сага дуа кылып коюусун өтүн. Себеби анын дуасы периштелердин дуасындай кабыл болот." Маалымат булагы Ибн Мажа. Абдулла бин Умар разияллаху анху айтты: "Биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге олтурганыбызда, ансарлардан бир киши келип, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга салам айтып, анан кайтып жөнөрүндө: "Эй ансар бир тууганым Саид бин Убаданын ден соолугу кандай?" деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурады. Ал киши "Ал жакшы" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шериктерине: "Андан кабар алганы кимиңер барасыңар?" деп ордунан туруп ошол жакка карай жөнөдү. Биз дагы аны менен чогуу жөнөдүк. Баарыбыз 10 кишиден көбүрөөк элек. Биз жылаңайлак болчубуз. Түгүл топубуз менен көйнөгүбүз дагы жок эле. Ошентип биз таштак жерлерде жүрүп, акыры Саид разияллаху анхунун алдына жеттик. Анын жанында олтурган адамдар артка жылып, бизге орун беришти. Баарыбыз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен чогуу ага жакын отурдук. Маалымат булагы Муслим. Абу Саид Худри разияллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын мындай деп айтканын укту: "Ким бир күндө 5 амал кылса, оорукчан кишиден кабар алса, жаназага барса, орозо тутса, жума намазга барса, кул азат кылса, Алла Таала аны бейиштик" деп жазат. Маалымат булагы Ибн Хиббан. Муаз бин Жабал разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ким Алла жолунда күрөшсө, Алла Тааланын жоопкерчилигинде болот, кепилдигинде болот. Ким оорулуу кишини зыярат кылса, Алла Тааланын жоопкерчилигинде болот. Ким эртең менен жана кечинде мечитке барса, Алла Тааланын жоопкерчилигинде болот. Ким башчыга жардам берүү үчүн барса, Алла Тааланын жоопкерчилигинде болот. Ким үйүндө инсандарды кыйбат кылбай олтурса, ушактабай отурса, Алла Тааланын жоопкерчилигинде болот." Маалымат булагы Ибн Хиббан. Абу Хурайра разияллаху анху айтты: "Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Бүгүн кимиңер орозо кармадыңар?" деп сурады. Абу Бакр разияллаху анху: "Мен" деди. Анан: "Бүгүн кимиңер жаназага катыштыңар?" деди. Абу Бакр разияллаху анху: "Мен" деди. "Бүгүн кедейге кимиңер тамак бердиңер?" деп сурады. Абу Бакр разияллаху анху: "Мен" деп жооп берди. "Бүгүн оорулуу кишини кимиңер зыярат кылдыңар?" деп сурады. Абу Бакр разияллаху анху: "Мен" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Кимде ушул иштин баары болсо, ал сөзсүз бейишке кирет" деди. Маалымат булагы Муслим. Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кайсы мусулман оорулуу кишини зыярат кылганда, кыргызча мааниси: улуу аршка ээ болгон, улуг Алладан сага шыпа сурайм" деп 7 жолу окуса, оорулуу адам сөзсүз шыпа табат. Эгер ажалы жетсе, анда башка сөз. Маалымат булагы Тирмизи. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким жаназага катышып, жаназа намазын окуса, ага бир кират сооп берилет. Ал эми ким көмүү жөрөлгөсүнө, көмүү процессине катышса, ага 2 кират сооп берилет." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан: "Кират деген эмне?" деп сурашты. "Кират 2 чоң тоого барабар" деди. Дагы бир риваятта: "Анын кичиреги Ухуд тоосунча" деди. Маалымат булагы Муслим. Айша разияллаху анхадан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кайсы маркумдун жаназасына 100 мусулман киши катышып, алардын баары ага кечирим дубасын кылышса, алардын ортомчулугу сөзсүз кабыл болот." Маалымат булагы Муслим. Абдулла разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Көңүл айткан кишиге көңүл айтылган кишинин сообундай сооп берилет." Маалымат булагы Тирмизи. Мухаммад бин Амр бин Хазм разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кайсы мумин жоготууга дуушар болгон бир тууганына көңүл айтса,
Kıyamat günü Allah Taala aga ızat, sıyılуу giyimin gigizet. Malumat bulağı İbn-i Maja. Ummu Salama radiyallahu anha aytat. Abu Salama düýneden gaýtkanda, Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem anın aldyna geldi. Anın gözü dagyle açyk eken. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem anın eki gözün jap. Jan çykkanda köz any erçip garaýt. Oşonduktan açılıp galat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem anın gözün japdy. Anın üýbülösün gebiri ün çygaryp ýylaý başlady. Mümkin tuğra emes sözlerdi aýtsa gerek. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem özüňerge jakşylykdy gana dua kılgıla. Sebebi perişteler sizlerden duaňarga amin dep durat dedi. Anam Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem bul duany okudu. Kırgızça götürmesi. O Allah'ım, Abu Salamany geçir. Tuğra jol tapkandardyň gataryna goşup, darajasyn götür. Andan keyinkilerdi özüň gorgo. O alamdardyň Robbisi, bizdi jana any geçirgin. Anın kabırın genen arı jarık kıl. Malumat bulağı Muslim. Düşündürme, kim qaysı musulmanga bul duany okusa, Abu Salama sözünün orduna marhumdun atyny aýtsyn. Marhumdun atynyň başına lam tamgasyn goşsun. Abu Darda radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem aýtat. Qaysı musulman aldynda jok bolgan musulmandyň artyndan dua kılsa, anyň duasy kabul bolot. Anın başında bir perişte turat da, anın tuğanına kılıp jatkan har bir duasyna amin, saga da oşondoy bolsun dep aýtat. Başkaça aýtkanda Allah Taala saga da oşondoy jakşylyklardy bersin degen many. Malumat bulağı Muslim. Anas radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy. Özüňerge jakşy görgen nerseni başga bir tuğanyňarga jakşy görmeýünçe biröňerde toluk imandy bola albaýsyňar. Malumat bulağı Buhari. Halid bin Abdullah Qasari rahmetullah aleyhi atası çoň atasынан riwayat kılat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem sen beýişdi jakşy görösüňmi dedi maga. Men owa dep aýtdym. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem anda özüňe jakşy görgen nerseni bir tuğanyňa da ıra gör dedi. Malumat bulağı Ahmad. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem aýtat. Çındığında din degen ahniýetlilik jana jakşylyk kalawçuluk. Çındığında din degen ahniýetlilik jana jakşylyk kalawçuluk. Çındığında din degen ahniýetlilik jana jakşylyk kalawçuluk. Sahabalar, o Allah'ın elçisi, ahniýetlilik menen jakşylyk kalawçuluk kimge garata? Dep suraşdy. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taalaga, anın elçisine, anın kiteplerine, musulmandardyň başçysyna jana musulmandarga dedi. Malumat bulağı Nasai. Düşündürme. Allah Taalaga ahniýetlilik kılıw degeni aga iman geltirүү, çeksiz süýүү, andan gorkuu, aga başyýүү, ibadat kılıw jana şerik koşpo. Allah Taalanyň kitebini ahniýetlilik kılıw degeni aga toluk işenүү, anın ululuğuna tatyk muamele jasoo, any öýrenүү, jaýyltуу jana amal kılıw. Paýgambarga ahniýetlilik kılıw degeni anın paýgambarçylyk wazypasyny çyndyk dep tasdykdoo, any jana sünnetini tereň urmatdy, süýүү, bilүү jana düşünүү, anın jolun, dawatyn çyn jürek jana jan dil menen joldop baktylуулukka alyp baruşy jalgyz jol dep düşünүү. Musulmandardyň başçylaryna ahniýetlilik kılıw degeni alarga jardam berүү, alar jönde jakşy oýda boluu. Eger alar kataçylyk getirip jatyrsa, jakşy jol menen oňdogo hareket kıluu, jakşy pikir berүү, şariat ruhsat bergen işlerde alardyn ökümlerini atkaruu. Musulmandarga ahniýetlilik kılıw degeni alarga jakşylyk kalaw, göňül buruu, jumşak, sylyk mamile jasoo, alarda dinge buruu, din üýretүү, alar görgen paýda ziýandy özünükünde görүү, alardyn hukukdaryny sakdoo, goldan gelişinçe jardam berүү. Malumat bulağı Nawawi. Sauban radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem menin göňülümdün uzundugy adandan ammanga çeýin karalykdaý. Andagy çynylar, keselerdin göptügü, asmandagy jyldızdarday sansız, anın susu kardanak, baldan tattu, aga eň birinçi kedey muhajirler barat dedi. Biz o Allah'ın elçisi, alar kimdir ekenin bizge aytyp beriňiz dedik. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem çaştary uýpalanyp jüdegen, eski giyim giygen, bay ayaldarga öýleni albagan kişiler, alarga eşikler açylbaýdy.
Başkaça aytkanda hoş gelиңiz dep hiç kim kütüp albayt. Alar özlerine jükdelgen mildetdi tolyk atgarşat, birok özlerine teşelүү nerseni alışbayt. Malumat bulagy Tabarani. Düşündürme. Adan, Yemendeki belgili şahrın aty. Aman, bul Urdun, Iordaniya ülkesinin borboru. Al köldün uzundugu kançalyk ekenin boljol menen belgilөө üçin bul hadiste Adan menen Amandyn aralygy dep aytylgan. Birok tak uşonço çakırım dep düşünүү tuura emes. Balkim köldün uzundugu jana tuurasy 1000 degen çakırım ekendigini düşündürүү üçin gana aytylgan. Malumat bulagy Mariful hadis. Huzayfa radhiyallahu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aytat: "Siler eger adamlar bizge jakşı mamle kılsa, biz dagy jakşı mamle kılabız. Eger jaman mamle kılsa, biz dagy jaman mamle kılabız" degen adamlar syakty bolbogla. Teskersinçe, özüňördi adamlar jakşylyk kılsa, jakşylyk kılууga, jamandyk kılsa, jamandyk kılbooga üýretküle, köndürgüle. Malumat bulagy Tirmizi. Ayşa radhiyallahu anha aytdy: Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem özü üçin bir dagy jolu öç algan emes. Birok Allah Taalanyň ökümdöri, tyýyp salgan ökümdöri buzulganda, bir öjarym Allah tyýyp salgan nerseni jasaganda jaza beret ele. Malumat bulagy Buhari. İbn Umar radhiyallahu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aytat: "Kojoýunyna peýlak bolgon, Allah Taalaga tak ibadat kılgan kulga ikisi sowup berilet." Malumat bulagy Muslim. İmran bin Husayn radhiyallahu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aytat: "Kimdin bir ödün alasasy, akysy, qarzy bolsa, bere turgan möhnötdi dagy uzartyp berse, oşol möhnöttün ar bir günü aga sadaka." Malumat bulagy Ahmad. Abu Musa Aş'ari radhiyallahu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aytat: "Çyndygynda 3 kişige syy görsetүү Allah Taalany daňtooga jatat. Kartaň musulmanga eş nerse goşboy, eş nerse gemitbegen hafizge, Kur'an jatdygan kişige, jana adiletli başçyga." Malumat bulagy Abu Dawud. Düşündürme. Eş nerse goşboy, eş nerse kemitbegen hafizge, Kur'an jatdygan kişige degeni jasalma el görsün, maktanıç üçün emes, daima Kur'an okup jürgen, sözlördi özgörtpöy, tıbıştarın tak çıgarıp, manilerine oy jügürtüp, amal kılıp, tajwid menen jatdagan adam. Abu Bakr radhiyallahu anhu aytdy: "Men Paýgambar sallallahu aleyhi we sellemden mınday dep aytkanyn ukdum. Allah Taala tarabынан daýyndalgan padyşany kim syýlasa, kıyamat günü Allah Taala any syýlaýt. Allah Taala tarabынан daýyndalgan padyşany kim syýlabasa, kıyamat günü Allah Taala any kordoýt." Malumat bulagy Ahmad. İbn Abbas radhiyallahu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aytat: "Bereket silerden ulularyňar menen birge bolot." Malumat bulagy Hakim. Düşündürme. Jaşy uluu kartaň adamlardan sowuptu işleri köp. Oşonduktan alarda jakşylyk, bereke bar. Malumat bulagy Haşiya Targib. Ubada bin Samit radhiyallahu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aytat: "Kim ululardy urmattabasa, kiçüýlerdi ızattabasa, alımdardy syýlabasa, al menin ümmetimden emes." Malumat bulagy Ahmad. Abu Umama radhiyallahu anhudan rivayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aytat: "Men özümden kийинки amirlerge, jetekçilerge Allah'dan korkup, ululardy urmattap, kiçüýlerdi ızatap, alımdardy syýlap, kordolup kalbastary üçin, musulmandardy urtokmuka albay, kapır bolup ketpesleri üçin alardy korkutup ürkütpöy, alardyn tukumy jok bolup ketpes üçin alardy bıçıp salbay, alardyn arzdary üçin eşikdi keneen açıp koyuga, antpesi güçtüýler alsızdardy jep koýuşar. Osiyat kılamyn." Malumat bulagy Bayhaqi. Ayşa radhiyallahu anhadan rivayat.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: түз жүрген жақшы адамдардың қаталарын, күнөөлөрүн, эгер жазалана турган күнөө иш кылышпаса, кечиргиле. Маалымат булагы Абу Дауд. Абдулла бин Амр разияллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ақ чашты жулгандан тыйган. Абдулла бин Амр разияллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ақ чашты жулгандан тыйып, чындыгында ал мусулмандын нуру деген. Маалымат булагы Тирмизи. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: ақ чашты жулбагыла, себеби кыямат күнү ал нур болот. Ким исламда жүрүп, карыса, башкача айтканда, чачы агарса, ага бир жакшылык жазылат, бир күнөөсү кечирилет, бир даражага көтөрүлөт. Маалымат булагы Ибн Хиббан. Абдулла бин Умар разияллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: чындыгында Алла Таала кейбир адамдарга алардын башкаларга пайда бериштери үчүн өзгөчө белектерди берет. Алар башкаларга сарптай берген сайын Алла Таала белектерди бере берет. Алар берүүнү токтотуп коюшканда, Алла Таала алардан белектерин алып, башкаларга берип коет. Маалымат булагы Табарони. Абу Зар разияллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: мусулман бир тууганыңа жылмайып карап койгонуң сен үчүн садака. Жакшылыкка үндөп, жамандыктан тыйганың сен үчүн садака. Адашып кеткенге жол көрсөтүп койгонуң сен үчүн садака. Көзү азиз кишиге жардам бергениң сен үчүн садака. Жолдон таш, тикенек, сөөк жана башка нерсени алып койгонуң сен үчүн садака. Өзүңдүн чакаңдагы сууну мусулман бир туугаңдын чакасына куюп бергениң сен үчүн садака, деди. Маалымат булагы Тирмизи. Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: ким бир тууганынын жумушун бүтүрүү максатында жүрсө, ал нерсе ага 10 жылдык иттикаф амалынан жакшыраак. Иттикаф деген бул мечитте олтуруп ибадат кылуу. Алланын ыраазычылыгы үчүн ким бир күн иттикафта олтурса, Алла Таала аны менен тозоктун аралыгын 3 хандак алыс кылат. Ар бир хандак асман менен жердин ортосунан дагы алысыраак. Маалымат булагы Табарани. Жабир ибн Абдулла менен Абу Талха бин Сахл Ансари разияллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: мусулман бир тууганы кордолуп, аброю төгүлүп жаткан кезде, жардам бербеген кишиге, өзү аябай муктаж болгон кезде, Алла Таала жардам бербейт. Мусулман бир тууганы кордолуп, аброю төгүлүп жаткан кезде, жардам берген кишиге, өзү аябай муктаж болгон кезде, Алла Таала жардам берет. Маалымат булагы Абу Дауд. Хузайфа бин Ямани разияллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: ким мусулмандар жөнүндө кабатыр болбосо, ал бизден эмес. Ким эртеден кечке дейре Алла Таалага, анын элчисине, китебине, имамдарга, башкача айтканда ошолдордогу башчыларга, мусулмандарга ниети актык кылбаса, ал бизден эмес. Маалымат булагы Табарани. Абдулла бин Умар разияллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: ким бир тууганынын муктаждыгын бүтүрсө, Алла Таала анын муктаждыгын бүтүрөт. Маалымат булагы Абу Дауд. Анас разияллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: жакшылыкка үндөгөн киши жакшылык кылган киши сыяктуу, аны менен барыбар соо болот. Алла Таала кайгыга баткан пендеге жардам берүүнү жакшы көрөт. Маалымат булагы Базар. Жабир разияллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: ыймандуу адам баарын жакшы көрөт, аны да жакшы көрүшөт. Ким башкаларды жакшы көрбөсө жана башкалар дагы аны жакшы көрбөсө, ал адамда жакшылык жок. Адамдардын эң жакшысы, аларга пайдасы көбүрөөк тийгени. Маалымат булагы Даркутни. Абу Муса Ашари разияллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам
Ar bir musulman sadaka berişi gerek dedi. Eger al eç nerse tappasaçı deşti. Paygамbar sallallahu aleyhi ve sellem iştesin, tapsın, özüne payda alıp gelip başkalarga sadaka bersin dedi. Anday kıla albasaçı deşti. Paygамbar sallallahu aleyhi ve sellem gedeygen bağaldarga jardam bersin anda dedi. Anı da kıla albasaçı deşti adamlar. Paygамbar sallallahu aleyhi ve sellem jakşılıkka çakırsın dedi. Anı da kıla albasaçı deşti. Paygамbar sallallahu aleyhi ve sellem Juh degende jamandy kılbasın. Al da bolsa ağa sadaka bolot. Malmat bulağı Bukhari. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayat. Paygамbar sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Momundun güzgüsü. Momundun bir tuğanı. Alanı bardyk jagынан gorgoyt. Ziyandan saktayt. Malmat bulağı Abu Davud. Anas radhiyallahu anhudan rivayat. Paygамbar sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Musulman bir tuğanığa arganday abalda jardan ber. Meyli al zulum kılsın. Meyli al japa tartkan bolsun. Bir kişi o Allah'ın elçisi, eger japa tartkan bolsa ağa jardan berem, biroq zulumduk kılgan bolsa kantip jardan berem dep surady. Paygамbar sallallahu aleyhi ve sellem anı zulumduk kılıudan tıyıu salsaң, ağa jardan bergen bolasun, dedi. Malmat bulağı Bukhari. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhudan rivayat. Paygамbar sallallahu aleyhi ve sellem ırayım kılgan adamlarga Allah ırayım kılat. Жердегилерге ырайымды кылгыла. Ошондо силерге асмандагылар ырайым кылат dedi. Малмат булагы Абу Дауд. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhudan rivayat. Paygамbar sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Jıyın, çoğultup olturu, bul amanat. Andağı sırlarda başkaga aytbaş gerek. Birok, üç çoğuluş amanat emes. Andağı sözü başkaga sözsüz aytуу gerek. Hukuksuz biröөнүн kanın tögü, zina kurduk, uğurluk kıluu jönündö süйлöşe turgan jayın. Malumat bulağı Abu Davud. Düşündürme. Bul hadiste 3 nerse misal katar aytıldı. Egerde kanday gana günö, je zulumduktu iş yüzünü aştırуу maksatında jayın ötüp, ağa senin dağı katışың бар bolsa, oşol jamandыкka sebepker bolup kaluudan saktanyp, andağı sözdөрdü başkalarga aytgaның tuura bolot. Malumat bulağı Ma'rif hadis. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayat. Paygамbar sallallahu aleyhi ve sellem momun degen adamlardan kanı jana malı andan sak bolgon kişi dedi. Malmat bulağı Nesai. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhudan rivayat. Paygамbar sallallahu aleyhi ve sellem musulman degen anın tilinen jana golunan musulmandar jabır tartpagan kişini aytat. Muhacir, köçmen degen tıyıu salıngandan ruhsat berilgen nersege göçkön kişi degen Allah Taala tıygan nersenin barın taştagan kişini aytat dedi. Malmat bulağı Bukhari. Abu Musa radhiyallahu anhu aytat. Sahabalar o Allah'ın elçisi kaysı musulmandan İslam'a artık dep suraştı. Paygамbar sallallahu aleyhi ve sellem musulmandar anın tilinden jana golunan jabır tartpagandın İslam'ı dep жооп berdi. Malumat bulağı Bukhari. Düşündürme. Til menen ziyan berүү şıldyň domat kılуу, tilde akarat kılуу, sögü jana başka. Kol menen ziyan jetkirүү, hukuksuz uruu, zulum kılıp uğurdo, mal aluu jana başka şu okşogan işler. Malumat bulağı Fathul Bari. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhudan rivayat. Paygамbar sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kim öz eline tuğra emes adiletsiz işte jardam berse, kudukka düşüp kalgan töөнün kuyruğundan tartıp, çıgarıp jatkan sıyaktu. Malumat bulağı Abu Davud. Düşündürme. Kudukka düşkön töөнü kuyruğundan tartıp çıkaruu mümkün emes bolgondoy, eline tuğra emes adiletsizlik işte jardam berip jatıp ele tuğra jolgo saluu bagyt berүү paydasız. Tuğra emes. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhudan rivayat. Paygамbar sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kim ulutçuldukka, nejetkanda natsizmge, ügüttösö, bizden emes. Kim ulutçulduk üçün uruşsa, bizden emes. Kim ulutçulduk üçün ölsö, bizden emes. Malumat bulağı Abu Davud. Fusayla rahmatulloh aleyhi aytat. Men atamdı mınday dep aytkanын uktum.
Al Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öz elin jakşı görүү da ulutçuldukka girebi dep surady. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jok, ulutçulduk degen öz elinin adiletsiz işine jardam berүү dedi. Malumat bulagı Ahmad. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den adamdardın en jakşysy kim dep suraşdy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mahmum jürektü menen çınçıl tildü kişi dedi. Sahvalar çınçıl tildü degendi bilebis. Mahmum jürektü degen kim dep suraşdy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mahmum jürektü degen jüregi günödön, adiletsizlikten, göre albastyktan jana jek görүүдөн taza bolgon takwa kişi. Malumat bulagı Ibn Maja. Düşündürme. Taza jürek degeni Allah'a bolgon, andan başka nersege orun bolbogon jürek degeni. Abdullah bin Masud radhiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: kim birөө jönündө maga eç kimger söz taşbagıla. Antkeni men silerge ak niyet, taza jürek menen çykym gelet. Malumat bulagı Abu Davud. Anas bin Malik radhiyallahu anhu aytat: biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen olturganda, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem azır silerden aldıňarga bir beýişlik kişi gelet dedi. Anan ansarlardan sakalынан darattın susu tamçılap, but kimin sol goluna garmap algan bir kişi geldi. Ertesi dağı oşol söz aytıldı. Janağı kişi oşondoy abalda gayra geldi. Anan üçüncü günü dağı oşol okuya gaytalandı. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ordunan turup ketkende, Abdullah bin Amr al kişinin artından erçip jönödü. Al aytat: men atam menen uruşup ketip 3 gün gelbeymin dep ant içtim. Oşonduktan sizdikinde 3 gün jata turayın, ruhsat berseňiz dedim. Al kişi ruhsat berdi. Anas radhiyallahu anhu aytat: Abdullah radhiyallahu anhu maga aytdy: men anın janında 3 gün jürüp, anın tündösü turup ibadat kılganyn görbödüm. Birok tündösü oygonsa da, odarılsa da Allahu akbar dep Allah'ın esteytile. Oşentip bagımda namazyna turad eken. Men andan jakşı sözdön başkany ukpadym. Oşentip 3 gün öttü. Anın amaly aýaby ile az eken go dep düşündüm da, aga gaýrylyp: o Allah'ın pendesi, meni menen atamdın ortasında hiç kanday uruş talaş bölünü bolgan emes. Peygamber aleyhisselam 3 jolu silerden aldıňarga hazır 5 kişi gelet dep aytkanda 3 jolu teň sen geldin. Oşonduktan men senin özgöçü amalyňdy göreýin, saga ergeşeýin dep erçip geldim. Birok köp amal kılganyňdy dile görbödüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan darajaga jete turgan senin kanday özgöçü amalyň bar dedim. Ansari: senin görgöndön başka özgöçü amalym dile jok dedi. Anan anın jandan jılganymda, al meni çakyryp, sen menin amaldarymdyn baryn gördüň, birok görbegeniň menin jüregimde bir dağı musulman jönde jaman oy jok. Biröge Allah Taala bir nerse berse, aga hiç kaçan göre albastık kılbayım dedi. Abdullah radhiyallahu anhu aytat: mına dal oşol amal, oşol biz atkara albay jatkan. Amal arkulu oşondoy darajaga jetken ekensiň dedim. Malumat bulagı Ahmad. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: kim bul düýnede biröni kaýgy muňdan aryltsa, Allah Taala kıyamat günü anı kaýgy muňdan aryltat. Kim bul düýnede musulmandyň gemçiligin jaşyrsa, Allah Taala ahirette anın gemçiligin jaşyrat. Allah Taalanyň pendesine bolgon jardamy, al pendenin musulman bir tugandan jardamyn ayabay gömöktöşü bergen geçeýin boluberit. Malumat bulagı Ahmad. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday dep aytkanyn ukdum. Bani İsrail komunda 2 dost bar bolgan. Biri günökör, ikincisi ayabay ibadatçıl. Ibadatçıl günökör dosun görgön sayın günöni toktot dep daima aytçu. Günlördün birinde anın günö kılıp jatkanyň görüp, toktot dep daga aytdy. Al meni Hudaýga taşta. Seni maga kim gözötçü, gözömerçi kılıp daýynda dele, dedi. İbadatçıl açusu gelip, Allah'a ant, Allah Taala seni hiç kaçan geçirbeýt. Je Allah Taala seni hiç kaçan beýişke girgizbeýt, dep aytdy. Oşentip ekö teň ölüp, ruh alamında
Allah Taala'nın aldına gelişti. Allah Taala ibadatçılga sen men emne kılarımdy bilet beleň, menin geçirbömdü. Je menin golumdagy nersege bilik jürgüze alat bilen, meni tyya alat bilen deyt. Anan günökürge menin ıraýymym menen beýişge girdi. Sebebi anın Allah Taala'nın ıraýmyna ümiti bar ele. Ekinçisin ibadatçyldy, periştelerine munu tozok kalıp bargyla deyt. Malmat bulagy Abu Dawud. Düşündürme. Bul hadistin manisi günö kıla berse bola beret degen emes. Balki mal günökür Allah Taala'nın ıraýymy menen geçirildi. Günölerden barına uşunday bolat eken dep düşünüp bolboy. Negizinen günökür jaza alat. Günökürdi günöden tyýbaş gerek dep da düşünü tur emes. Sebebi Kur'an jana hadislerde günökürdi günöden tyýgyla degen ökümler mingdep gelet. Tyýbaganga azap bolat dep de gaýtylgany var. Albette jakşylyk kılgan al jakşylygyn eski albasyn, unutsun. Günökürge kandaýdyr bir öküm çygarбасyn, je kurdy bolsun. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aýtat: "Siler biröňiň gözündägi kypyndy göresiňer da, bir gözüňerdägi döňgeşdi görbeýsiňer." Malmat bulagy Ibn Hibban. Abu Rafi radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aýtdy: "Kim bir marhumdy juwup jatyp anyň gemçiligini jap jaşyryp goýsa, Allah Taala'nın 40 çoň günösün geçiret. Kim bir marhumga mürze gazyp any gömse, kıyamat günge çeýin aga bir jaý üj salyp bergende bolat. Kıyamatga çeýin jaý bergenden soň alat." Malumat bulagy Tabarani. Abu Rafi radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aýtat: "Kim marhumdy juwup, ananyň gemçiligini jap jaşyryp goýsa, al 40 jolu geçirilet. Kim marhumdy gepinge orosa, aga Allah Taala beýişden juka jana kalyň jibekden giyim giýgizet." Malumat bulagy Hakim. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aýtat: "Bir kişi başga aýaldagy musulman bir tuganynyň gabar algany bara jatkanda, Allah Taala any joluna bir perişteni olturguzdy. Tigi kişi periştege jetkende, perişte sen gaýda bara jatasyň dep surady. Al kişi tigi aýaldagy bir tuganyma bara jatam dep jogap berdi. Perişte anda senin alasaň barby, oşoga baratasyňby dep suraganda al, "Jok, men any Allah üçin jakşy görem. Muna oşon üçin bara jatam" dedi. Perişte sen bir tuganyňdy kanday jakşy görsöň, Allah Taala seni de goşonda jakşy göret degen kabardy saga uguzu üçin Allah Taala meni jiberdi. Malumat bulagy Muslim. Abu Hurayra radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aýtat: "Kim imandyň damyn tatkysy gelse, Allah'nın ırazyçylygy üçin musulman bir tuğanyn jakşy görsün." Malumat bulagy Ahmad. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aýtdy: "Çyndygynda imandyň belgilerini biri, bir adam başga bir adamdy, andan bir nerse algan üçin emes, bir gana Allah üçin jakşy görüsü. Muna şol iman dep sanalat." Malumat bulagy Tabarani. Anas radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aýtat: "Allah'nın ırazyçylygy üçin bir-birini jakşy görgen iki adamdyn abzeli, dosun şerigin görök jakşy görgeni." Malumat bulagy Hakim. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aýtdy: "Kim bir öňü Allah'nın ırazyçylygy üçin jakşy görüp, aga bildirүү üçin men seni Allah'nın ırazyçylygy üçin jakşy görem dep aýtsa, iki öteň beýişge giret. Alardyň görök jakşy görgeninden beýişdegi darajasy jogorrak bolat. Al oşo darajaga görök tatykdy bolat." Malumat bulagy Bazar. Abu Darda radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aýtat: "Bir-birinen alys jürüpde, bir-birin Allah üçin jakşy görgen iki adamdyn güçlürök jakşy görgeni Allah'a süýkümdürök bolat." Malumat bulagy Tabarani. Numan bin Bashir radhiyallahu anhudan riwayat. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem aýtat: "Musulmanlardan bir-birine bolgan süýüsü, merimdүүлügi, borukerdigi bir denesi mal. Egerde denenin bir müçösü oğursa, bardyk dene zırqırayt, uxtay albay ıstmalap çygat." Malumat bulagy Muslim.
Muaz radhiyallohu anhu aytdi: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan mындай deb aytganын uqdim. Allah Taala üçün bir-birini жақшы көргөндөр Qiyamat günü arştın gölökösünde boluşat. Al günü arştın gölökösünden başka gölökö bolboyt. Payg'ambarlar menen şehitler alarga suqtanışat." Malumat bulagı İbn Hibban. Ubada bin Samit radhiyallohu anhu aytat: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan mындай deb aytganын uqdim. Allah Taala mындай deyt: Bir-birin men üçün жақшы көргөндөргө menin mahabatım sözsüz bolot. Bir-birine men üçün жақшылык каалагандарга menin mahabatım sözsüz bolot. Bir-birin men üçün ziyarat kılgandarga menin mahabatım sözsüz bolot. Bir-birine men üçün akça karajat sarptagandarga menin mahabatım sözsüz bolot. Alar nurdan jasalgan minbarlarda olturuşat. Alarga payg'ambarlar menen çınçıldar suqtanışat." Ubada bin Samit radhiyallohu anhu'nun dağı bir rivayatında bir-birinden men üçün kabar alışkan pendelerge menin mahabatım sözsüz bolot deb aytılgan. Muaz bin Jabal radhiyallohu anhu'nun rivayatında bir-biri menen men üçün çoğulup olturgandarga menin mahabatım sözsüz bolot deb aytılgan. Amr bin Abasa radhiyallohu anhu'nun rivayatında bir-biri menen men üçün dostoşkondorgo menin mahabatım sözsüz bolot deb aytılgan. Malumat bulagı İbn Hibban. Muaz bin Jabal radhiyallohu anhu'dan rivayat: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan mындай deb aytganын uqdim. Allah Taala mындай deyt: Bir-biri menen menin ulуулugum üçün жақшы көргөндөр nurdan jasalgan minbarlarda olturuşat. Alarga payg'ambarlar menen şehitler suqtanışat." Malumat bulagı Tirmizi. İbn Abbas radhiyallohu anhu'dan rivayat: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytat: "Çındığında kıyamat günü bir toп adamlar Allah Taala'nın janında arştın oң tarabынан jay alışat. Allah Taala'nın iki kolu teң oң. Alar nurdan bolgon minbarlarda olturuşat. Жүздөрү дагы нурдуу болот. Алар пайгамбар дагы эмес, шейиттер дагы эмес, чынчылдар дагы эмес. О Алланын элчиси, алар кимдер болушат деп сурашты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Алар bir-birin Allah Taala'nın ululuğu üçün жақшы көргөндөр" dedi. Malumat bulagı Tabarani. Abu Malik Ash-Shari radhiyallohu anhu'dan rivayat: Пайгамбар sallallohu alayhi vasallam aytat: "O adamlar, жақшылап оккула, түшүнгүлө, belgile, çınında Allah Taala'nın bir top pendeleri var. Alar payg'ambarlarda şehitler dagı emes. Alardan Allah Taala menen bolgon özgöçö jakındıklarına payg'ambarlar dagı, şehitler dagı suqtanışat. Madinadan alыс jaşagan bir oroy beduin gelip kol jangsap: "Hey Allah'nın elçisi, payg'ambarlarda şehitler da bolbogon, alardan özgöçö Allah menen bolgon jakındıklarına, olturgan jaylarına payg'ambarlardagı şehitlerdağı suqtangan bir top adamdardı bizge sürettep berbeysiňbi" dedi. Anın surosundan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan yüzüne suyunç payda oldu. Alar ar qaysı urudan, ortalarında tuğançılık baylanış çok, belgisiz adamlar, birok Allah Taala'nın razıçılık üçün bir-birin çin jürekten жақшы görgönдөр. Kıyamat günü Allah Taala alarga atap nurdan jasalgan minbarlarda ornotot. Anan alarda olturguzat. Allah Taala alardan yüzlerin, giyimlerin nurdu kılat. Adamlardan bari kıyamat günü qooptonup turuşkanda alar eç nerseden korkboy turuşat. Alar Allah Taala'nın dostları, korkuşbayt dağı, kaygı kapaga dağı batışbayt. Malumat bulagı Ahmad. Abdullah ibn Masud radhiyallohu anhu aytat: "Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldına gelip: "O Allah'ın elçisi, bir kişi bir qomdu aybay жақшы көрөt. Birok alar menen birge bola albayt. Başkaça aytkanda, жақшы amaldarda alarday bola albayt" degen mani. Oşol kişi jönündeyim ne deysiz dep surady. Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem: "Kişi kimde жақшы görse, ahirette alar menen birge bolot" dedi. Malumat bulagı Bukhari. Abu Umama radhiyallohu anhu'dan rivayat: Payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem: "Qaysi bir pende biröөнü Allah üçün жақшы görgön bolsa, al ulu Rabbisi Allah Taalaga urmatsy görsetipdir" dedi. Malumat bulagı Ahmad.
Abu Zar radhiyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eng yaxshi amal Allah uchun yaxshi ko'ruv jana Allah uchun jek ko'ruv dedi. Ma'lumot bulag'i Abu Davud. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Kim musulmon bir tuğanın Allah'ın razıçılığı uchun görgönü ziyoratga barsa, asmandan bir perişte sen quvonishda yaşa, sağa 5 marek bolsun deb jar salat. Allah Taala arshdagi periştelerge pendem menin razıçılığım uchun ziyorat qildi. Ani qonoqto menin mildetim. Ağa 5'ten başqa sıylıqtıra görboyim" deb aytadi. Ma'lumot bulag'i Bazzar. Zayd bin Arqam radhiyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Egerde kim musulmon bir tuğanna uada berip, ani atqaruga toluq niyeti bar turup, biroq ani atqara albay jana öz ubagında gele albay da qalsa, anda günü joq." Ma'lumot bulag'i Abu Davud. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "İşenim artıp kengeş suralgan kişi amanatçıl bolu gerek." Ma'lumot bulag'i Tirmizi. Kengeş bergen kişi amanatçıl boluşu gerek. Oşondo işenimdi aqtoo kajet. Kengeş suragan kişinin sırın başka biröge aytpay, ağa paydalı kengeş bersin. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Egerde bir adam süylöp jatıp ar beri qarasa, demek anın sözü amanat bolot." Ma'lumot bulag'i Abu Davud. Düşündürme. Egerde bir kişi siler mene süylöşüp jatıp, elden jaşırın söz dep aytpasa da, anın süylögönünün başka hiç kim bilbeyle koysa eken degen tuyuk söz aytılıp tursa, al söz silerge amanat bolup sanalat. Anı hiç kimge aytbaş gerek. Ma'lumot bulag'i Ma'rif hadis. Abu Musa Ashari radhiyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Allah Taala tıygan çoğ günölerden, şirkten, zinadan, jana başka şunday günölerden giyinkeli eng çoğ günö pendenin kutuluğa şart tüzböy jürüp, qarzdar boydan ölüşü." Ma'lumot bulag'i Abu Davud. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Mo'mundun jany qarızı tölöngüçü oşul qarızı menen ilinip durat. Mındaç etganda жақшы pendelerge berilgen жақшылык ağa berilbeydi." Ma'lumot bulag'i Tirmizi. Abdullah bin Amr bin As radhiyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam şehittin qarzынан başka bardyk günöleri geçirilet dedi. Ma'lumot bulag'i Muslim. Muhammad bin Abdullah bin Jahsh radhiyallohu anhu aytadi: "Biz meçittин janaza koyula turgan jayында olturat elek. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizdin ortabızda olturgan. Anam Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam gözün asmanga götörüp, birazga qarap turup, anan ıldıy qarap, özgöçe pikir menen kolun çekesine koyup, Subhanallah, Subhanallah, qanday gana qooptu eskertүү düştü dedi. Muhammad bin Abdullah aytdı: "Biz oşul günü da, oşul tünü da taң atqanга çeyin un çıkpay jürdük. Mınday ün qatpay jürүү bul jagdayda çıga turgan jol emes dep, al nerse jönünde suray turgan bolduk. Ertesi men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qanday qooptu eskertүү düştü dep suradım. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qooptu eskertүү qarız jönünde düştü. Muhammad'dın jany anın kolunda bolgon zatqa ant berem. Kim Allah jolunda şehit bolsa, anan qayra tirilgen soň, qayra dağı şehit bolsa, anan qayra tirilse, birok anın qarızı bar bolsa, oşol qarızı tölönmöýünçe beýişke girbeyt" dedi. Ma'lumot bulag'i Ahmad. Salama bin Aqva radhiyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamды janaza namazyn okup berүү üçin çakırıp gelişdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bul marhumdun qarızı barmı dep surady. Adamlar joq dep aytışdy. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam anın janazasyny okudu. Andan keyin dağı başka bir janazaga çakırıp gelişdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bul marhumdun qarızı barmı dep dağı surady. Qarızı bar dep жооп berişdi turgandar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bul joldoşuňardan janazasyny özüňer okugula dedi. Abu Qatada radhiyallohu anhu: "O Allah'ın elçisi, anın qarzyn öz moýnuma alam" dedi. Anam Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam
anın janazasını okudu. Malmat bulağı Bukhari. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivayat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: Kim adamlardan qarız, mal, düýnü, qarajat qayra berem degen niyetde nasiyaga alsa, Allah Taala anın qarzyn beret, töleşet. Kim qayra berbeyim degen niyetde alsa, Allah Taala anın malın, qarajatyn jok kılat. Malmat bulağı Bukhari. Düşündürme. Allah Taala qarzyn beret degeni, pendenin nasiya algan qarzyn tölöge jardam beret. Tirüsünde bütür albasa, Allah Taala ahirette bütüret. Anın malın jok kılat degeni, anın jaman niyetinin sebebinen je malına je özüne ziyan jedet. Malumat bulağı Fathul Bari. Abdullah bin Ja'far radhiyallohu anhudan rivayat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: Eger qarız algan kişi qarızды Allah Taalaga jakpagan iş üçün albagan bolsa, al qarzyn tölegen mezgilge deyre, Allah Taala any menen birge bolat. Malumat bulağı Ibn Maja. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivayat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir jaş töөнü qarızga alıp, anın oruna bir jakşı tö berip, silerden eň jakşyňar qarızdy eň sonun, eň körküm abalda qaytarganyňar. Malumat bulağı Muslim. Abdullah bin Abu Rabiya radhiyallohu anhu aytadi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menden 40 min aldı. Anam Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda qarajat payda boldu. Almaga beresesin berip, Allah Taala üý bileňe jana mal mülküňe bereke bersin dep dua berip anan qarızdyň akysy qaytaruu jana rahmat aytуу, razyçylyk bildirүү dep koşunçalady. Malumat bulağı Nasai. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivayat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: Mende Uhud toğusunday altın bolup durup, 3 gün aralygynda qarzymdy tölöy turgandan aşykça altındın kalışı meni süýüntböýt. Malumat bulağı Bukhari. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivayat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: Adamdarga razyçylyk bildirbegen Allah'a razyçylyk bildirbeýt. Malumat bulağı Tirmizi. Düşündürme. Geýbir çeşmelöçüler bul hadiske mınday düşündürme berişet. Jakşylyk kılganga şükür aytuunu adat kılbagan kişi Allah'a da şükür kıla albayt. Marif hadis. Usama bin Zayd radhiyallohu anhudan rivayat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: Kimge jakşylyk kılınsa, al jakşylyk kılүүçuga bul jakşylygyňa Allah Taala jakşı belek bersin dese, al uşul dua menen tolyk razyçylyk aytgan bolup sanalat. Malumat bulağı Tirmizi. Munun arapça aytılışı jazakallahu hayran. Düşündürme. Bul sözdü aytuunun maksatı, men senin jakşylygyňdy tölöy albaym. Allah Taala saga andan jakşı belek bersin degendi bildiret. Bul duada jakşylyk kılүүçuga maktuu aytylat. Malumat bulağı Ma'riful hadis. Anas radhiyallohu anhudan rivayat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Madinaga göçüp kelgen gündördün birinde muhajirler Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga gelip, "O Allah'ın elçisi, ansarlarda elde biz buga şeýin görgen emesmiz. Eger alarda kenençilik bolsa, bizden eş nerseni ayanbay martyk kılıp, bizge baryn taratşat. Eger kiçine tartış bolsa, biz üçün kıjalatçılık tartıp bizden tüşügübüzdi götörüşet. Alar bizi işletpey atüşümdü teň bölüp jatışat. Alar bardyk sooptu alıp ketişebi dep kiçine korkup jatabız deşdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, "Jok, siler alardyň jakşylygyna dua kılıp, razyçylyk bildire berseňer, anday bolboýt. Siler oýlaganday bolboýt." Malumat bulağı Tirmizi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivayat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: Kimge jittu gül tartuulansa anı qaytarbasın. Ankeni al, götörüge jеңil, jittu nerse. Malumat bulağı Muslim. Düşündürme. Uşul sıňar belekterdi kabul kılbay goýu tur emes. Ankeni berip jatkan adamdy kapalantyp, men bergen nersemdin basy arzan dep kabul albay goýdy dep jüregi orup kalyşy mümkin. Malumat bulağı Ma'riful hadis. Umar radhiyallohu anhudan rivayat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: 3 nerseden baş tartbo gerek. Jazdyk, jipar jit atır, jana süt. Malumat bulağı Tirmizi. Abu Umama radhiyallohu anhudan rivayat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi:
Kim musulman bir tuğanın üçün bir işte ortamçılıkka түссө, anan al kişi ağa bir nerseni belekке berse, anın belekin tigil kabul alsa, al süt korduktun en çoğun darbazasından giriptir. Malmat bulağı Abu Davud. İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Qaysı musulmandın iki kızı bar bolup, alar anıkında jaşap жүрüşkөндө, je alardыкында jaşap жүрgөн mezgilde, alarga ayabay jakşı mamile kılgan bolsa, oşol iki kızı anı sözsüz beyişke girgizişet. Malmat bulağı İbn Hibban. Anas radhiyallohu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kim iki kızdı çoğoytup tarbiyalasa, al menen beyişke bul iki manjası mal birge giret. Anan iki manjasın jakındygyn görsetdi. Malumat bulağı Tirmizi. Ayşa radhiyallohu anhadan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kim kızlarının muhtaç bolgon nerselerinden bir nerselerin öz joopkerçiligine alıp, alarga jakşı mamile jasagan bolsa, kızları ağa tozokton parda bolup berişet. Malumat bulağı Buhari. Abu Said radhiyallohu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kimdin 3 kızı je 3 ece karındaşı bolsa, je 2 kızı je 2 ece karındaşı bolsa, alarga jakşı mamile kılsa, alardın akılları tuğrasında Allah'dan korkusa, ağa 5 uvada kılıngan. Malumat bulağı Tirmizi. Ayub rahmatullahi aleyhi çoğun atasından rivayat kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Atasının oğluna bergen en jakşı belegi, jakşı tarbiyası, andan ötken belek çok. Malumat bulağı Tirmizi. İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kim kızdı olsa, anı tirü gömbösö, nadandık karangı doğruda bolgondoy gömbösö, korda olsa, oğlunan kem emes görbösö, Allah Taala'nı beyişke girgizet. Malumat bulağı Hakim. Numan bin Bashir radhiyallohu anhu aytat. Atam meni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldına alıp barıp, men bul oğluma kul satıp berdim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sen başka baldarına da kul satıp berdin mi dep suradı. Atam, yok dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, anday bolsa kuldu kaytarıp al dedi. Malumat bulağı Buhari. Düşündürme. Bul hadisten baldarga birdi belek berүү gerek ekendigi aytılıuda. Abu Said menen İbn Abbas radhiyallohu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kim balalı bolsa ağa jakşı at koyup, jakşı tarbiya versin. Erezeke jetkende üylösün. Eger boy jetip dağı dele üylönböy жүрүп, kandaydır bir günö jasap koysa, anın günösü atasının moyunda bolat. Malumat bulağı Bayhaqi. Ayşa radhiyallohu anha aytat. Bir beduin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga gelip, "Siler emne jaş baldarıňardy öbösüňerbi? Biz degen öppöýüz" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eger Allah Taala senin jüregiňden merimdülükdi çıgaryp salgan bolsa, men emne kıla alam" dedi. Malumat bulağı Buhari. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Bir-biriňerge belek bergile. Belek jürekdegi tarnışty, jek körüni getiret. Koşunaňar koydun jarym şyragyn beleke berse da, tatyksız debey alışıňar gerek. Oşonda ele berүүçü da anı az dep düşünbösün. Malumat bulağı Tirmizi. Abu Zar radhiyallohu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Silerden kimiňer bolbosun, kiçineke jakşylykdy tömön sanabasyn. Jakşylyk kıla albasa, jakşı manay menen musulman bir tuğanyna joluksun. Eger et satıp alsaň, je tamak pişire turgan bolsoň, suwny köwrek koy, tamaktan koşunaňa bölüp ber. Malumat bulağı Tirmizi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kimdin koşunası anın jamandygynan saktalbasa, al beyişke kirbeyt dedi. Malumat bulağı Muslim. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivayat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kim Allah Taala jana kıyamat gününe işense, anda al koşunasın sıylasın dedi. Sahabalar, o Allah'ın elçisi, koşunanın akısı kanday dep suraştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eger al senden bir nerse surasa ber, eger jardam surasa jardam kıl, karız surasa karız ber, üyüne çakırsa bar,
Егер ооруп калса кабар ал, өлсө жаназасына катыш, эгер ага кырсык жетсе көңүлүн көтөр. Казаныңдагы эттин жыты менен аны кыжаалат кылдырбастан тамагыңды бөлүп бер. Анын уруксаты жок, шамалды тосуп кала турган кылып үйүңдү анын үйүнөн бийик салба. Маалымат булагы Аспихани. Ибн Аббас разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кошунасы ачка, а өзү ток болгон адам толук момун эмес деди. Маалымат булагы Табарани. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят. Бир киши: "О Алланын элчиси, баланча аял аябай көп намаз окуйт экен, орозо тутуп садака берет экен, бирок кошунасына тили менен ыза берип, кыжырын келтирет" деп айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ал тозокту болот" деди. Ал киши: "О Алланын элчиси, түкүнчө бир аял нафил орозо, садака жана намаз ибадаттарын азыраак кылат экен, быштактан башка эч нерсени садака бере албайт экен, бирок кошунасына тили менен ыза бербей, кыжаалат кылбайт экен" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ал бейиште болот" деди. Маалымат булагы Ахмад. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ким менден бул келимени үйрөнөт, анан ага амал кылат, же амал кыла турган адамдарга үйрөтөт" деди. Абу Хурайра разияллаху анху: "О Алланын элчиси, мен үйрөнөм" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менин колумдан кармап, 5 сөздү манжаларымды эсептеп жатып айтты. Арам иштен сактансаң, адамдардан эң алдыңкы ибадатчылы болосуң. Алла Тааланын бергенине каниет кыл. Адамдардын байы болосуң. Кошунаңа жакшы мамиле жаса, мумун болосуң. Өзүңө жакшы көргөн нерсени башкаларга дагы жакшы көр. Толук мусулман болосуң. Көп күлбө. Көп күлүү жүрөктү өлтүрөт. Маалымат булагы Тирмизи. Абдулла бин Масуд разияллаху анху айтат: "Бир киши пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга: "О Алланын элчиси, мен жакшылык менен жамандык кылганымды кантип билем?" деп сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Эгер кошуналарыңдан жакшы иш кылдың деген сөз уксаң, анда сен жакшы иш кылган болосуң. А эгер коңшуларыңдан жаман иш кылдың деген сөз уксаң, анда сен жаман кылган болосуң" деди. Маалымат булагы Табарани. Абдуррахман бин Аби Курат разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күнү даарат алды. Сахабалар дааратынын суусун жүздөрүнө, денелерине сүртө баштады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Мындай кылууга эмне түрткү болду?" деди. "Аллага жана анын элчисине болгон махабат, сүйүү түрткү болду" дешти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ким Алла Таала менен анын элчисин сүйүүнү, же Алла Таала менен анын элчиси ал кишини сүйүүлөрүн кааласа, анда ал дайыма түз, чындыкты сүйлөсүн, аманатка кыянат кылбасын, кошунасына жакшы мамиле кылсын" деди. Маалымат булагы Байхаки. Айша разияллаху анхадан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Жабраил алейхиссалам кошунанын аксы тууралуу абдан көп осуят кылды. Акыры кошунаны дагы мураскор кылып коет го деген ойго келдим." Маалымат булагы Бухари. Ухба бин Амир разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кыямат күнү эң биринчи эки кошуна жаакташат." Башкача айтканда, пенделердин укугу жөнүндө эң биринчи эки кошуна суралат. Маалымат булагы Ахмад. Саад разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ким Мадина шаарынын тургундарына жамандык кааласа, Алла Таала аны тозоктун отуна коргошун ээригендей же сууда туздун ээришиндей ээритет." Маалымат булагы Муслим. Жабир ибн Абдулла разияллаху анху айтат: "Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум: Ким Мадина шаарынын тургундарын коркутса, ал мени коркуткан болот." Маалымат булагы Ахмад. Ибн Умар разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ким Мадинада өлүүгө кудурети жетсе, Мадинада өлсүн. Ким Мадинада өлсө, ошол жерде көмүлсө, аны албетте сөзсүз шапаат кылам." Маалымат булагы Ибн Хиббан. Түшүндүрмө: Алымдардын айтымында бул өзгөчө шапаат, болбосо пайгамбардын шапааты бардык мусулмандарга карата болот. Кимдин кудурети жетсе дегени,
өлгөнгө чейин ошол жерди таштабай жашай берсин дегени. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Үммөтүмдүн кимиси Мадинанын кыйынчылыгына чыдап, ошол жерде жашаса, кыямат күнү ага колдоочу же күбө болот." Маалымат булагы Муслим. Сахл бин Саид разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Жетимди азырап багып алган киши менен мен бейиште ушундай жакын болобуз" деп сөөмөйү менен ортоңку манжасын бир аз ачып көрсөттү. Маалымат булагы Бухари. Амир бин Малик Кушайри разияллаху анху айтат: "Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум: Ким ата-энеси мусулман болгон жетимди Алла Таала аны муктажсыз, өзүн өзү камсыздай турган эрезеге жеткиргиче өзүнүн тамак ашына, ичер суусуна шерик кылса, ага бейиш важип болот." Маалымат булагы Ахмад. Ауф бин Малик разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Балдарына тарбия берем деп жүрүп, түйшүк тартып, жүзү карайган аял менен мен кыямат күнү ушундай жакын болобуз." Хадистин риваятчысы Язид рахматуллахи алейхи бул хадисти баяндап жатып, сөөмөйү жана ортоңку манжасы менен ишарат кылды. Башкача айтканда, ушул эки манжа кандай жакын болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ошол аял ошондой жакын болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тиги аялдын сыпатын мындай сүрөттөдү: жесир, сулуу жана ызааттуу, кадыр бар кайы. Ошондой болсо да, жетим балдарымды тарбиялайм деп турмушка чыккан эмес. Ошентип балдары бой жетип чоңоюп, же өлүп калышканга чейин аларга өзүн арнаган аял. Маалымат булагы Абу Дауд. Абу Муса Аш-Шари радияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Эгер жетим бир адамдар менен чогуу тамак жеп калса, алардын кесесине шайтан жакындабайт." Маалымат булагы Табарони. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят. Бир киши пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жүрөгүнүн катуулугу туурасында арызданды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Жетимдин башынан сыла жана кедейлерге тамак бер" деди. Маалымат булагы Ахмад. Саффан бин Сулайм разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Жесир аял менен кедейлерге жардам берген киши Алла жолунда салгылашкан же күндүзү орозо тутуп, түндөсү ибадат кылган киши сымал. Мына ошолордун соовун алат" деген маани. Маалымат булагы Бухари. Айша разияллаху анхадан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Силердин эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылганыңар. Силердин араңардан үй бүлөсүнө эң жакшы мамиле кылганыңар менмин." Маалымат булагы Ибн Хиббан. Айша разияллаху анхадан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мени менен олтурганда бир кемпир келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Сен кимсиң?" деп сурады. Ал: "Мен Жусама Маданиямын" деп айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Силердин акыбалыңар кандай?" деп сурады. "Мадинага келгениңерден кийин акыбалыңар кандай болду?" деген маани. Ал: "О Алланын элчиси, ата-энем сизге курман болсун, жакшыбыз" деди. Ал кемпир чыгып кеткенден кийин мен таң калып, "Бул картаң кемпирге катуу көңүл бурдуңуз го?" деп сурадым. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Бул Хадичанын тирүү кезинде бизге көп келчү. Эски тааныштар менен алаканы, байланышты үзбө, ыймандын белгиси" деди. Маалымат булагы Хаким. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Момун эркек момун аялды жаман көрбөсүн. Эгер анын бир кыялы жакпаса, башка бир кыялы жагат." Маалымат булагы Муслим. Түшүндүрмө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте үй бүлөлүк мамиледеги эң негизги шартты кыскача баяндаган. Эгер адамдын жаман адаттары болгон менен жакшы жагы да бар болот. Түгөл жаман же түгөл жакшы сапаттагы адам болбойт. Ошондуктан жаман кыялына көз жумуп, тек жакшы кыялына көңүл бөлүү керек. Маалымат булагы Таржуман ас-Сунна. Кайс бин Саад разияллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Эгер кимдир бирөөгө башка бирөөнө сажда кылууга өкүм бере турган болгонумда, анда аялдарды Алла Тааланын аялдарга карата күйөөлөрүнө берген укуктарын эске алуу менен күйөөлөрүнө сажда кылууга өкүм бермек элем." Маалымат булагы Абу Дауд.
Ummu Salama radhiyallohu anhadan riwayat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Qaysi gana ayal bolbosun, güyösü andan razı bolgan avalda göz jumgan bolsa, al ayal beşke sözsüz giret." Malmat bulagı Tirmizi. Ahvas radhiyallohu anhu aytadi: "Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan mınday dep aytkanyn ukdum. Göңül burup okula, ayaldarga jakşı mamile kılgıla. Çındygynda alar silerden tutkunuňar. Siler alarga tömönki nerselerden başka ukuktaryňar jok. Eger alar açık bozukuluk je uyat iş kılışsa, alardan töşöňördi bölüp algyla. Başkaça aytkanda alar menen jatpagıla. Birok bir üýde bolgula, akyryn urgula. Eger alar başyıp, ikemdi bolup kalışsa, jön jerden şylty otap, adiletsizlik kılbagıla. Göңül burup ukula. Silerden ayalıňarga garata ukuňar bar jana ayalıňardan da silerge garata ukugy bar. Silerden ayalıňarga garata akyňar, ukuňar. Silerge jakpagan kişini ayalıňar üýüňörge alyp kele albaýt. Silerden uruksatyňarsyz üýüňörge birö jarymdan kirüsine uruksat bere albaýt. Göňül burup ukula. Ayalıňardan silerge garata akysy, ukugy alarga jakşı giyim jana jakşı tamak aş daýardoňar. Malmat bulagı Tirmizi. Abdullah bin Umar radhiyallohu anhudan riwayat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam jumuşçunun akysyn teri kurga elekde bergile dedi. Malmat bulagı Ibn Maja.